Zaštita ličnih podataka na internetu. Kada vas pitaju, vi ne kažite. Prilikom otvaranja profila na novim društvenim mrežama nije neophodno ostavljati sve podatke, bez obzira što se to od nas traži. Postoje oni obavezni podaci poput imena i prezimena, ali i oni koji nisu obavezni i koje ne treba ostavljati nikad, poput broja telefona, adrese stanovanja, škole u kojoj pohađate. Kolačići. Sigurna sam da ste čuli za pojam cookies, kolačići. Kolačići su male datoteke koje se nalaze na sajtovima koje posjećujete i oni prikupljaju podatke o tome koje članke čitate, koje sadržaje pretražujete. Onda kada se jednoga dana ponovo vratite na tu stranicu, sadržaj će biti prilagođen vašim interesovanjima. To i nije tako loše, jer je vama zanimljiv sadržaj dostupan bez puno traganja. Međutim, ovako se na jedan način narušava vaša privatnost, odnosno sloboda odlučivanja onoga što želite. Ono što je dobro jeste to da mi sami možemo upravljati kolačićima. Kako bismo spriječili da naše podatke prikuplja neka treća strana koja može upasti na stranicu ili sajt koji čitate, možete u postavkama privatnosti Google Chrome ili drugih pretraživača koje koristite pronaći opciju kolačići, a onda i sljedeću stavku blokiraj kolačiće trećih strana. Tako zapravo sprječavate da neka stranica koju vi niste željeli da posjetite i koja vas ne zanima ne prikuplja dalje podatke o vašoj aktivnosti. Lozinke. Dobra lozinka treba da bude lako pamtljiva, ali ne jednostavna. Treba da bude kreirana od slova, manjih i većih, od brojeva i znakova. Svoju lozinku ne treba da dijelite ni sa kim. Jednom na internetu, zauvijek na internetu. Prije nego što svoju fotografiju ili video postavite na društvene mreže, razmislite ko će sve to gledati. Vaši roditelji, nastavnici, drugari iz škole. Razmislite i prije nego što neku fotografiju ili video pošaljete prijateljima. Nikad ne znate da li ćete nekad možda doći u sukob, pa će ta osoba poželiti da vas zloupotrebi. Također, ako vam prijatelji šalju svoje sadržaje, nemojte kršiti njihovo pravo na bezbjednost i privatnost. Držite svoje lične podatke zaključanima. Ovdje je bitan pojam phishing koji se najčešće vrši putem maila. To bi značilo pecanje ljudi preko maila. Vrši se tako što određeni ljudi koji su spremni da zloupotrebe druge osobe šalju mailove koji u sebi sadrže link od stranice koja je zapravo lažna. Ta stranica služi da bi oni koji se upecaju ostavili svoje lične podatke, a sve kako bi navodno dobili neke nagrade, ostvarili neke popuste. Traži se obično lični podaci, kreditna kartica, bankovni računi. Dakle, ako vidite sumnjiv mail, nemojte ga ni otvarati. Oni se šalju isključivo s namjerom da iskoriste lične podatke. Ne možete utjecati na to ko će vama slati mailove, ali možete zaštititi vaš računar antivirusnim programom. Redovno provjeravati da li je sistem ažuriran. Zatvorite vrata prije nego što otvorite sljedeća. Skloni smo da, dok koristimo internet, otvorimo po nekoliko tabova, kartica ili prozora. Koliko među tabovima imamo i otvoren mail, Instagram nalog, izlažemo se riziku da ostale otvorene stranice prikupe naše lične podatke. Stoga, savjet je izlogovati se i nastaviti dalje sa surfovanjem po internetu. Sigurnost je dvosmjerna ulica. Mreže poput Instagrama, Snapchata, Twittera, Gmaila prikupljaju naše podatke, ali malo nas zna gdje ih one zatim skladište. Iz tog razloga, prilikom pristupa nekoj novoj društvenoj mreži, pročitajte uslove i pravila korišćenja. Ko se prikačuje na vašu mrežu? Kada ste kod kuće, obratite pažnju da li se neko prikačuje na vaš kućni internet, naročito ako je bežičan, jer postoji mogućnost da neko presretne vaše podatke. Na svoj lični Wi-Fi morate staviti šifru. Također, kada ste van kuće i spajate se na bilo koju otvorenu mrežu i logujete se na neki od svojih profila na društvenim mrežama, izloženi ste tome da vaši podaci dospiju u ruke hakera ili osobe koje nemaju dobre namjere. Ko je glavni u zaštiti privatnosti? Svi mi. Mi smo ti koji kreiramo sadržaje. Mi smo ti koji treba da znamo kako da čuvamo svoju, ali i tuđu privatnost. Kako da prepoznamo opasne situacije i načine kako da se od njih klonimo i sačuvamo.